ya inoro rucini muthenya wa umuthi twina umemerekia murihire na umuthi turariria uhoro wa indo cia urimi kana farming pire na umuthi turariria uhoro wa indo cia urimi kana farm inputs fertilizer na dawa cia kuhurana tutambi na tukurugamirwo ithaa riri riothe kana ndagika ici ciothe ciukite 30 ni kambuni ya Real IPM na Real IPM ni tukwirwo nikimekaga nikimendagia na ni atia marenda guthomithia muthenya wa umuthi koguo gikorwo wi murimi ndenda woe karamu na ibuku tondu githomo kiria mena kio njamba ira ndina cio guku thiini wa studio ni andu mathomeire na makohegerera maundu megie uhoro wa urimi ungikorwo na kiuria kana woni namba itu SMS ni 2288 na ngwambiria na mundu etagwo Mwangi. Good morning Mwangi. Good morning wa Githiji. Yes. Ndio muno korona ni haha. Uhoro waku? Timuru. Karibu sana. Asante sana. Tawitambũrũkia nigetha tukumenye. Okay, kwa marĩtwa njĩtagwo Samson Mwangi na arutaga na kambuni ya Real IPM. Kambuni ya Real IPM ni kambuni ya ũrĩmi, ĩthondekaga indo cia ũrĩmi, ĩkendia indo cia ũrĩmi, na ĩgatũreini andũ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi mwega ũtarĩ kũhũthĩra chemical. Ĩkoragwo harĩa Thika opposite Jogoo Kĩmakia. Opposite mukawode munene wikaine wa Jogoo Kĩmakia. Na ndiho hasaimo wa Jogoo imwe nocio kana imwe no riku opposite wakinya hau Jogoo Kĩmakia ri on your left hand ni ukuona kibao kinene kiandikitwo Real IPM. You just ukuingira 3.5 kilometers utonye ku ni muri mugunda ku ni turi mugunda wa over 5 acres arimi moka guthoma niko to producer dawa citu icio biologicals niko to producer wadudu icio aito na bado no kuo wafici citu sikiri kabisa ito kana mugo tutariria garaka tumenya gicofi wita ni gicofi kana gicofi itabrukia wega amarito jitagwo Steven Njiraina wa gicofi na ukomondre huthagira ritwa gicofi tondu ni uri wikaina muno ni ngoragwo ku region ya Rift Valley. Ni nugamirire Rift Valley ta mutaramu wa urimi na kambuni ya Real IPM. Uthomeire ki mundu gitwa gicobi? Ni thomeire maundu megie urimi. Agronomy. Na ona mwa githomeire agronomy the University of Nairobi ngeka BSc agriculture ngamenja na crop protection. Mauni maundu ma urimi kuhoro wigie mathina ma urimi na solution cia urimi na munyaka ngicoka ngiona kambuni njega iroka na solution njega ciegie wadudu mirimo na nginya irio cia urimi mugikanjiriria tondu na ina maundu maingi nginya ngona European Union ni mugutwira nginya uhoro wa Real IPM yambiriria tena nikiri na be ujire ni mathina mari kumurimi wa kawaida thiku cia ragerera na solution ya mori kamwina mo murimi wa thaici kiri arahitukira ri ni marahitukira mathina 1 rira ni ricenjetie. Secondly ni kugeretwo na high cost of production tau arimi ingiri mari maga tau ngora mita migoragwo kirinyaga urakoraga murimi arimaga mucere ika ithano ri wareka imwe hau no food security kuingira thukire. Secondly thirdly ni gukora indo cia urimi ni igite goro muno na mirimo ni mingi wadudu riu kwina invasive tumitaga invasive pest wadudu matari kuo magoka arimi makari gutauka heto gunyo tutagwa absolute kwi forame agoga citagwo cia goga riu cio nicio ciukite na arimi magatukanirwo makarigwo atiri tugwika atia na that is why turakena ni to have asia nigetha tumatariria atiriri kwina solution ya mathina mau mothe na ni tukoparate na European Union ni mafandite wa project Slovakia ni matufandite ni tusanditwo ni Agrify Kenya Challenge Fund guteithiriria tukinyire arimi acio nini tondu Real IPM muno turandiraga na arimi anene twathondekaga product tukendia nja wa bururi no riu tukimenya turasolve problems ya naja no guku Kenya arimi a Kenya no mathina no marauga kenjika gwe gicobi koroi wa kiambu tugwita gicohi Nini tareke ndio riathirira wajira solution kwena mathina na mwina solution no nyi mutithondekaga dawa ta andu ari angi kana indo iria muhuthagira kuhurana na mathina mau aragweta mutihuthagira njira iria tuiguaga hi kambuni ringi kiuga ni mwina njira ya mwanya ta njira muhuthagira njira iriku na niki kiratumire muega cira kagukira karia kangi ithuĩ tuhuthagira biologicals biological ni maundu megie kimerera kana ni tawa dudu atumoete tiri-ini indo iria beneficial kindu kira kirateithia tuwaci gicokaniriria gakorwo ni kirateithia murimi na mwena wigie urimi
akorenta tuge nita twadudu tunguga taici turaciita nguga tugakorwo twina kindu ta predators kindu kiria kiriaga kiria kingi ni ndanyita akorenta thrips kindu kiria kiriaga thrips mugakihuthira tugakihuthira aikorwo kio gitiguthukia mumera uria aikorwo gitirathukia mumera. Okay. Oyo ni mumitaga ruye ta tena terminology ya. Iyo ni turameta biological. Bitaru gathie karora tore ndaiguite ati kuri andu angi marathondeka rwagi ruriaga ruria rukosaga malaria. Rumukarehe karwagi gatarathukia environment no kararia ruria. Koguo ngota ru ndina tutambi na tugunyo na nome gacere kanyamu kararia ome no gatiraria kiria ndirahanda. No gatiraria kirora. Handu hakuhura ndawa. Handu hakuhura ndawa. Koguo nyu mutingihura ndawa mumera mukuhuthira nyamu ya biological. Nere kwa design ingi muhuthagira tiga biological niki? Twina those predators we use that is natural enemy. O mududu ni uri thu yake. Hau ni tuhuthagira natural enemy. Secondly ni tuhuthagira pathogenic. Pathogen riri mududu tau dawa tau twina dawa tukugweta ta twina temo itagwo mazao campaign. Iyo ri umioyaga ithondeketwo ina pathogens ni kindu kira inflict murimu kwi mududu uria. Leo tu na metallizium estrinopril ni the active ingredient ile hau thiini ukame spray ta dawa spray ya kawaida but kile irathukia the digestive system ya mumero ya mududu ucio no ndirahutia mumera leo ri kamududu tau karemagwo ni kuria gaga yu tuthukia the digestive system gagukwo starvation tondu gatingiria na gatingihota kumove to nikacoka gakaparalyze mwiri wa mududu ucio unapata mududu ario hau akuite ndunoraga gutiri handu chemical wahuthira gutiri ndunathukia mumera tondu ndaiguire kuri andu angi matuheaga ndawa ati wahuriria angone bebe kana mboga kana nyanya ri nyanya bado igatigwo na chemical thiini ati ona ngimiria no igacoka ithukie thutha mutheri nikio murathire biological na biological how no tugete our products are zero MRL gutina residue ratigwo MRL minimum residue level MRL dire na residue na imwe yes koguo no uhure umuthi na rucio tware thoko koguo ndirabatara PHI re njigua PHI zero PHI niguo tuwa zero PHI then also ugakorwo environment friendly another reason why kama one of our product kwendaga tuhutie muno ni mazao flourish tu mazao flourish fadime handu mazao flourish ni ndu iyo mazao flourish ni bio-fertilizer ya urimi koguo to kuhurana to wadudu ni mure kindu fertilizer. One thing we got a high demand called arimi ni moi product situ ni moi horo wa campaign sustain regain makitua mwena dawa yes jega muno itaina residue muna fertilizer itaina residue through farmers demand we have a research team research magiyokana fertilizer very eco friendly to do one thing the European Union na the ngimereda kindu gitarathukia mazingira so out of the demand tugiukana kindu kina eco friendly zero residue atwa mikira teri ni tondu tumikira no mid range teri ni no mihure iguru ta folia gutire residue ratigwo hau then also igatuma yongere magetha ma mumera tareke tucoke haria thutha he mazao flourish ngihanda ni kwenda ndenda kuhanda ngumihudira ngihanda kana ngwatera ciembe cimere kana ngumianjia ati angerie kuhanda na ino mazao flourish ni turi na njira ithatu cia kuhuthira mazao flourish ni turi njira ya angikorwo ni mumera ta mbegu ri tuge for example ni kuri mbegu iria irindagwo mai-ini ta mbegu ta mucere ya kurindo mai-ini hau ni ukumihudhira ya benywe mazao flourish ugamitukania na ukomekira mai-ini mawiri then ni kuri njira ya drench terine kugatirire no wona no wahanda kario kanini ri ukambia ukahura haria thi gakamba kanyuo ne tiri ndukuhura mumero kuhera tiri haria wa toria twikiraga irima thumu na tiri ri ugekira flourish ukahura hau kana ni ukumihuthira tari foria ndia mumera waneneha uhuhiririe haya tajira tiri mazao flourish no ri ne tukanagio na mai ne soluble ikoragwo hana atia soluble it is in liquid form the mai in form of liquid ukatukania taguo tuta kwe murimu wa mucere tondu one of the biggest demand arimi metete ni kuria moya nundu wa mucere tukwiraga uguo mugicovia uga rinda mucere waku na ki
na mwino mazao flourish. Then ri tukaga kilo 20 cia mucere ugekira 100 ml cia mazao flourish. Tuforogoto twa mucere mbegu kibao nyamu kilo kibao ukahuthira 100 ml cia mazao flourish. Kage kanini we have even the smallest package ni undu wa murimi munini. We are trying to ginya murimi uria munini ni akwata gwika atia ru kilo 20 tigo kihanda handa hanene muno tondu kilo 20 ithiaga eke imwe tondu tufego tu twa mucere tugiragwo kwa bodi watugura ri ugekira ukarinda mazao flourish. Then from there haria nasari-ini thiku ya gatano kaumira ugakahura mazao flourish. One thing murimi wa mucere onaga ni undu wa hau yarindwo yumiraga yothe ungithi kwa murimi wothe wa mucere mwea yarika mugogoteni gakugiraga mucere tondu athiaga kagura kilo kibao no kilo iria cingumana kilo 15 kilo ici 5 cia tigara athiurukaga na we ni watigitie mucere negera kidogo. So one thing about mazao flourish ni tethe ku break dormancy. Secondly watuma haria mumera ugatamburuka miri wega ati kiria giothe gagwikirwo hau thiini ginya thumu uria wikiritwo hau ri nigekuria wega. Then wathie mugunda thiku ya gatano ri kamucere kanyita ri kahure hura uspray taforia uhure thiku ya gatano thiku ya 12 na thiku ya 19 hau ni wikirite fertilizer yaku ya mbere tondu ni starter fertilizer ya mumera ino mazao flourish iroke kweheria phosphate fertilizer tondu phosphate fertilizer nyingi ni itigagwo tiri-ini nicio rehaga maundu ma acidity. Riu mazao flourish gutiri acidity ukuona naguo gutiri acidity ukorwo nayo na secondly ni very affordable kwi murimi tondu ike murimi ni akuiguaga abangite ta ngiri 30 cia fertilizer ni turoka na solution iguku reduce fertilizer yo uhuthagira ya ngiri 30 uhuthire ya ta ngiri 10 tu na ino ige ngiri 10 ukorwo ni wa solve a good amount of money tondu thiku ici go save ti andu ingi mahota go save urimi-ini. Mwiroreri umuthi twina umemerekia murihira turihitwo ni kambuni no gwitwo Real IPM makurehagira ukarogwe magitariria mako magicaria solution ya mathina ma urimi wikorwo na kiuria kana woni ndakwira na baita SMS ni 2288 turariria uhoro wa product imwe yaretwo mazao flourish na nigwa ni yako ukahanda nayo ugacoka ugaitiriria kidogo ore rathie kurite ni gufatara gwikira thumu ni gufatara gwikira thumu tondu iroka ta fertilizer na murimi ingi makirima na ona makirima na chemical fertilizer ni mekiraga thumu no gwikira thumu then kwi arimi riu kunya kwi andu kwi tugeteri waku ni muhinju muno kwi murimi witikitie ati no nginya huthire ga fertilizer tukwira andu kekire the same amount ya fertilizer ire wikiraga just use 50% ya fertilizer no kwa andu matahonokaga kabisa kia organic kiugaga thina bena ga fertilizer ndugekire fertilizer maita meri tondu wekira the same amount ntawekira maita meri just use 50% of the fertilizer no ni agusovera fertilizer then haria muisho-ini na tonginya haria muisho-ini wonaga 25% increase tugetai murimi wa mucere ike mo yokaga 30 bags niko me gonia 30 cia mucere iogera 25% yake ni kuga gonia ithathatu almost 6 bags ciongerekaga iguru nundu wa kuhuthira mazao flourish na ujiria haria da tofego turia twa kuma kwa body ri ndaturire na mazao flourish ri tuothe kilo 20 tukuma tuothe gutire gekuona na guaranteed ya 100% germination. Thank you. Haya mundu tugicopi ni kuri tiganu wa ndona ugoci umite Kirinyaga kuringana na ndagwa umite Kirinyaga Kirinyaga mwea wathi kuri Eldoret wathire kuna tiganu wa tiri na uri andu acio marimaga na ni kuri na product cianyu ni affectagwo ni maundu maria matene ma urimi wa kawaida kana uri andu metikitie generally the region of Eldoret ni mari metikitie horo wigi fertilizer kwa njira ya iguru na ni andu mahuthagira fertilizer na njira ya iguru muno koguo rira ndathire ko ni ndakorire kwina challenge ya kindu tugwita soil acidity teri wako wina ururu muingi na kindu kira ndambire concentrate na kimuno ni urimi wa ngano tondu ngano tondu kuni makire na large scale na undu wa mbere ndambire kumafundithia ni teri uyu ri ni ki wagite kindu kira teri wina acidic muingi muno ni wagaga kindu tukwita humus na how humus ni unoru ni thego gonega tariri mundu ri anyita ni atia turaria unoru ri na tondu tiri uyu tire no unoru ri ni kumaanisha riri microorganisms ri kana tutambi turia tugunyu turia tubataranite ni mumera ni undu wa guthondeka irio ciaguo ri tutikuo
tutire ku thina wa tiri turagitwo ru ni acid uturururia koguo na rithia ururu wa ingi hari niho ukoraga mirimo mingi ni ekatia ni yongerereka thina wa tiri ukona na production ni athie inyihirite kunyihirira koguo mazao flourish kiria yokira guteithiriria muno ri ni kurehe tugunyu turia twari ku twagite egaturehe thini wa tiri koguo twambagiriria kuhura flourish kamumera kari o gacuti uguo kaumira handera gutumira ciuria iria ndirathingiuragio no tugucoka hau he product ingikwendaga gutherita namba kwa ciuria ni ngwendaga gutheria ati rire PM to mazao flourish to producer ni tukoragwo na bio-pesticide ongo ni murimi wa nyanya thrips ni ma affectaga muno ni tukona mazao campaign ito mazao campaign the campaign is okay mazao campaign ndira mazao mawega secondly ni tukoragwo na tau murimi wa mucere ni akoragwo na thina wa blast ni no itume murimi ya mpaka 60% ya production yake tukona mazao regain ni tukametereria hindi yo mazao campaign mazao regain ino hena mazao regain you have to you regain the mazao mario giate then ni tukoragwo na mitego ya kunyita hena kagunyo keho gokite murimi wa nyanya arimi ngia nyanya ni maugaga ni matigire urimi wa nyanya tondu mahandaga nyanya muico horo magakora ni cireirwo ciothe niguo kagunyo ni turi mitego ya kunyita tugunyo tuuta twa white fly twa cuta absoluta twa thrips na bado ni tukona makunia tondu ri urimi mikunda ni anyihire na ndu taguo ko Nairobi to god kana uri murimi ni uri ka kitchen garden gaku ni tukona ngunia cia kuhandira thukuma ni undu wa urban farming no murathomithia andu githomo no turathomithia andu githomo to ni gutuka ni gutwira ni utiri haria murimi ra Saimo Njogo kimakia opposite haya tajira tiriri nguha tik itikite very stubborn pest atineka nguha ndira igwa dawa tajira do we have a biological control system in its control oni wa shira alimara muranga ari maranga kana maranga na ivasha okay good about that question bwana washira ni twina solution tuwaga real solution real farming twina solution twina dawa itagwo tick off fumarire dira IPM jega muno tick off na the good thing ni most of NGOs they advocate for organic farming na biological farming ni mamekuraga muno makagwira arimi ya kuria mwena wa northeastern kuhura kuguhane nyinge muno tondu kumwe sikaraga ng'ombe sikaraga na thwariga ku riu sina nginya nguha cia thwariga ni njega very effective ni kuhura huragwo kana ni yo ni kuhura uhuraga the same way ura huraga iria ingi any other cardicide ng'ombe ya sona deko ina thina the good thing with that ona sonane gutiri handu gukora ati ni wa ng'ombe yaku ni ikuire iyo isa ni tondu chemical ni irathukia nyamu citu na kina urege kanjuria atiriri dena filifili cia chili anacita chili dawa thrips neriko nikimani kuma kembembe mwea filifili filifili re kurio kanyamu gadi yakoro wa filifili muno ona idero gatiro ragiro ni turi na dawa etagwo mazao campaign ni ya thrips na ni turi na mutego ni turi bado na mutego wa kunyita those thrips tumetaga the yellow traps ni hatia acicuria kuo uguo nigetha ika trap ki kamdudu kau ga thrip re ni ka attractagwo ni kindu kiothe kia yellow then also murimi ucio wiki mbembe mwire hau red soil or how just half a kilometer from Kibebe twina mugunda wa demonstration turimite purely biological using our biologicals acere hau tutirihagia aigire one filifili twina yo ku itari hutie ni yehuthitwo mazao flourish causa mazao campaign miteko yo giku thiini itena thrips ati mweha Kibebe red soil na toku tu o gwetagwo red soil Kibebe red soil etagwo red soil na toku tu ando arimi a Meru kwina kisima farm kono thio thome kisima specifically Meru ndio kali ngutagwo Bore constituency kisima ni ATC ni athirikari ni learning center ya county government twina mugunda ku wathie muru kodo ta western Bukura twina kundu twina mugunda turimite purely biological
tucoke wa Bogo Farm ni kaina muno ni turathire ku ni turathomithia arimi about biological wa Bogo Farm ni Nyeri Nyeri ni akuingira ku athome atekurihio na wega kuona ni gwitikire tiguo athi ona hena nyanya itari huthire chemical nemwe njegera athi ginya thoko one thibiribiri one spinach one mboga nigetha kemino ya kwandu no ginya mone moyate no ginya ore huthia reke ndi uria atiriri ni mudiraga na perennial crops kana no ici cia horticulture tondona icio ni iria muradi nacio ni iria hendo igagethwo no ngire takahua macani ni mudiraga nacio gutire kindu muheaga andu acio gutire muremi gutire mumera utataka koneke ni wadudu acio tarungithi gwika wari ni turi na Mary bags ni Mary bag ni kamdudu kagiaga kawa muno tondu karuta sapu iyo ri thigiriri ciambagia gutamba kawa karuta kiro karuta mbegu ri ni hari tu Mary bags tukaga kuria kaugo wona twaruta giko giatu ri kiuka gikahana ki white thigiriri kambia gutamba koguo Mary bag ri ni koragwo kigia murimi muno nona koguo tano mazao campaign ri ni hota kuhurana ki na Mary bag iyo wow murimi ni aragio bado ni the size ya berry koguo tondu the bigger the berry utungu wa mbegu ri niguo the quality no kahua kau kenye koguo ni kumaanisha riri ona murimi ri ni arenda kuongerera ki production yake nikio turamwira ona mazao flourish ni kuhuthika wega kuri ki kuri kawa reke nguria wanjira mukoragwo haria office ya new main headquarters koragwo haria Thika haria Jogo Kimaki opposite mundu athiarore real IPM mundu othe no oke na thome kana ni kuri hagio ini farmer okay ini farmer no igire kwi groups tawona tukiuma ira turakoia arimi ku mokite guthoma yes onre Kichozi farm itago Kichozi farm iyo no turihagiria magana matano itago walking ukaigiro gathoma horo wa kitchen garden gathoma horo wa traps gathoma everything then all other demo farms to funded in Agrify na European Union twirito tutikarehie waingira kibebe urathoma free wathie Kisima uraingira free wathie Bukura free wa Bogo Farm free ugathoma no akiumana knowledge na ni ukora arutani ma gukwariria wega andu mathomithitio agronomy technical people magaguthomithia wega na magikwira onada kugura product ri magakwira tariu moya kwendu maratinda makihe mwaginde radikio gutwara kila mahali twina nduka ta ya mazao na afya ni mami yoi muno na ina around on 15th ya seedlings nume kumikora ku wagithie kundu ta new downtown Kirinyaga nime kumikora Meru mathie duka ta Farmlink nime gukora mazao flourish mathie duka ta Kisima ku Kisima o ku farm ni gukora kiria duka na no kwenderio no kwamba guthomithio no thomithio kuri thomithio wenda uhoro ucio ri akwira ndo gathi kuraihu ino haha reke nguria kahua ne kahuragwo ino mazao flourish kahua gekagima ni mundu roria aja talk of coffee and your mazao flourish kahua na mazao flourish no hurirerie mazao flourish kahua na guhura ri tanu ni kuraura ni kuracisia ni wega kuhura ndia kuraura kana kwina riwa kana ihuragwo ri the best time ya kuhura kindu ta kahua ri ni hingo ira kuraura tano kuracisia ta hingo no kuracisia na kwamba kuhura hau gitinaini nigetha ya bioyo ni meri okay tathondeke the rooting system tondu production ya mumera wothe ri ni meri tigo ko mahuti asati mahuti mumera ni uri njira igire cia kuria ni kuri ya mahuti na ni kuri ya meri no mumera ungikorwo na meri mikunderu ri ni kumaanisha ona meri ona uhure mathangu ri utigokorwo na ki na production ni uratariria wega muno ta njira atiriri Mashana kahua no watariria mashana kahua Nyeri which agri shop is selling the product athio ma Bogo Farm maguthi wa Bogo Farm na no mathie Jupiter me kumikora bado mwena wa Darasha kwina duka itago Neema Agrovet no me kumiona ku na then also nitukuheana namba ya kambuni na tukushare namba citu ni no bado no mametie na tuofaga online dukana online sale ugatumirwo ukatwaro ginya ku na utukurihio kindu ni wega fago charges haya ni worio atiriri no mutitira na livestock mutitira na nyamu nyumudira na mimera tutiraga na nyamu haya ucio ni twamutariria wega ni oria haya no huthire mazao flourish gerema strawberry wega muno tondu tau strawberry muno ri stagetaga
itagetaga kuria riri itagetaga external market na matiendaga uhoro wa residue na chemical yani matiendaga kindu kina chemical that is where the maza flourish yekaga atina our products ingiraga ndurenda tondu strawberry ni uriaga ukamiria yothe ni kindu raria uguthambia na kuria ndurabatara kindu kihuritwo dawa ina qualified force na molecule icio njuru maza flourish kana any other product from the IPM ni ukumihũthĩra kurima nayo atito muri tara mũrĩmi anga turoreke organic farming riu kuri hindi gugathira uguo maundu ma fertilizer mathirei yani iria conventional kana tutake chemical fertilizer cithire tuhuthagire bio na icio ajira ciretwo biological tuhuthire natural enemies ya wadudu tuhuthere biological methods of farming tondu hekete oguo even the world no do a chemical residue cithiete muno ri kwina big campaign tondu mathio urimi wa kimerera utari kuhuthira chemical na hau ginya hakinyete andu ginya kambuni iria cirathondeka chemical funny enough ni manjitie kuhingura mwena wa biological dikwenda gucigweta ungigweta ni meguguthitanga but if you just get many other companies said it guthie biological to ni ramenya thoko no yao ni guthie chemical rathie thirite rathie ku biological haya ndero ndemurie riri dawa ya gutu ni waona gutu wa tondu njuria atiriri githe njuria dawa ya gutu ni ndiri nguku no gutu uriaga huraga dawa na ndikumigwete no anjirite o mweri no igacoka kwageire nginya ngunguni ngihura dawa igithira no gutu nduthirite gutu ni witagwo tena githungu ni family ya flidio the photo ni tome ni uria agihota kweka ati no tick off ni njega muno tondu family ni yo gutu family ni yo ya gukuma tick off ikumuteithia muno he mundu wa gwaku uranjariria no ni haraihu kidogo ni wa gicugu aranjuria atiriri makorofia namo gwikaje makorofia kuri makorofia ri ni kuhura flourish bado na bado akorwo ni ta tududu tutikaga tia tudungaga twagutheca tugaikurukia the quality ya ikorofia rira rirendeka thoko ni turi na mitego ya gucuria ya kunyita kamdudu kau haya na FCM ginya karati no wikirei na aranjuria atiriri ndi kuria karau morning please can I get these teens contacts I'm planning to do onion in Thogiri kuri makurita wa Thogiri na Thogiri ndakumenya so na hapa sitento gucia ajia gucia na kana tabe wakamwiro merite ri moe karamu ngetha mundu akahitie namba na gwicire cia nyini cio tondu nyini nyume kumenya ona tondu rahana ya kambuni yaku ni njega mundu ngani uri mwangi uri umaguo kana gicohi mwiroreri oya karamu na ibuku handu andike namba ni maratuhe namba ciao ngetha goda muria atiriri no ihuthire ginya karatini na ndiguthukia yani dawa ici cia nyure ona ngithira itunda ugucokoria tha icio igire waini tire na thina no kuhura ona ukiriaga na nduka una gutire thina no tutikiraga mundu arie no ndugutire na thina wa kwirwo atiriri hura ucokoete thiku ithano umera nukinyire handu wa gukinya thoko nduiraka atia uragwo ni thoko urahura na rucio gatwara thoko arimi a miciri maciendete muno tondu kuri arimi arimaga miciri na matierimaga tondu makanjirwo ni wahurire gitawo kiro ni kiega ni waraga maiti ni waraga drips gigicoka gikatia gikiregwo haria maragira airport ni urihire arimi ni urihire atuya akiria ni urihire ngari ucoka wacokerio muciri waku ni wakanjirwo marua maku magwikatia makurima kugo na njira nguhiri mundu renda kwendia kindu nja ya bururi ri agire gutuma ndugu na inywe nenda thikiriria wige tuhe namba yaku ya thimu ni ona ni ngwandika haha ni andika hau tongo na umaga 0706 119 279 itawa Mwangi na wi mutaramu wa urimi cokera namba iyo ringi 0706 119 279 mundu no akuhurire no ni maundu megi urimi ti maundu haya unake mundu gitwa gicovi ni 0793 370 208 gicovi cokera ringi namba no 0793 370 208 nikuri mukoragwo website kana mtandao kweli kalele nini letenda kutindalikia hora madhimo na SMS na kinaki medaga mtandao ni mole TikTok na LinkedIn twekuo ni muri kuo Facebook twekuo Facebook mwekuo wathie Twitter twekuo
then website inere www.realipm.co.ke. Real IPM ne kigo kimwe ni ritwa rimwe. Real IPM na marangi manyu ne blue na green. Na green. Blue ni urimi na green urimi ne. Aya. Eke njere cire igire njera irathuria cia tiriri. Acio matika kirathimo muno. Komuo ka Nyandarua ma. Nyandarua twari kuo na turacoka kuo tondu arimi a waru, arimi a cabbage, arimi a carrot, twina fertilizer yao mazao flourish. Kugo mundu akenda na ndenda gutikirithia guo tondu ndanyita githomo kianyura kihana na ngwenda muri uka ringi bado mutigatige guka muka maita maingi tondu horo wa indo ici cia kuria na cia kwendia maburi mananja ati ni urahura ugoka kaheo dawa cia kuhura indo ciaku no cia kinya haria airport ukerwo ni cia kiria gikiro kiria kiagirire kia chemical ndirenda kiru kina chemical thoko ya ruraya na riu umenye mekaga phytosanitary ndungitwara kindu kina residue riu ri icokagirio cold room-ini no kakanjirwo marua na no itume nginya kambuni yenyewe iria iku exportaga ikiatia then tondu tukuriki turarikia ni wega tucokerie ngatho European Union ni matufandite Self Help Africa ni matuhete mbeca Agrify Kenya Challenge Fund ni matuteithetie na Slovakia ni matuteithetie muno go produce tondu muno twandiraga na arimi anene no ri gutuona field na gukinya ginya ndu wa training with small scale farmers out of the Agrify and Self Help Africa na European Union. Kama we na kiuria kuri inywe kama gwa kangethe murega muno mwekaga ni guka ni nigetha mugituthomithie turime urimi ukumia ati chemical ni iguthira tuthie ku chemical ni iguthira irathira turorete biological and organic na riu thoko ona arimi riu ri gukinyete handu kurage kinya thoko cia organic wagura ikorofia ogorogora gaciringi 15 ya chemical organic uri guraga flat na 40 kogwo arimi othe mekurira ku mwena ucio na riu kwanyu organic imwe na cio icio riu cia kiria kwa wingi nyingi fiu ni kindu mwikite mukona maciaro make muno the company yambiririe 2003 tukoretwo operation for 18 good years na small scale tukoretwo miaka 3 na ni kindu arimi marauga riu ni ginya arimi mekara no marenda kogwo tugukorwo kwa kila mahali kama he andu marori horo wa riri na ni wega ndimurie kwina indo iragia arimi muno thangari na huko thangari na huko icio tugwika atia gicobi kindu gigwetwo thangari ri generally tugaga tiga kuhuthira glyphosate ya gwikumunya no ni kuringanaga na wendi wa murimi no muno twiraga murimi thiika atia oya theci rima thangari memunye rima thangari no menya arimi ni magire oguta tugane toguta matiendete kunoga marenda kuhuireria dawa akon ni kindu ta bukori ni turi njira ya raithi muno ni kuri sirari gicuru gike kiumaga kuri biogas kiu kia biogas kiu ma digester-ini ri thiutagie kiu kiri na mai hau he hukori thi witiririe eigwa muruki ucio akugitingioneka ringi ethiaga fio iyo ni organic ni njira organic ya kwita handu akuhura dawa kana gutinda kienja haya kwina product turathondeka iyo in the pipeline ya kuraga dudu acio ya ku manage those rodents nicio ahuko na mbia na ki na bado thangari tondu matha maitu ni mathira ri njokerera namba yaku mundu gwitwo Mwangi 0706 119 nishokere kuma kiathiri namba yakwa ni 0706 119 279 haya gicobi 0793 yes 370 208 thengio muno na ndeka na muno ni ndo agwitikira guka na ni mwathomithia githomo kinene muno ati to nginya tuhurire indo dawa to nginya huthire chemical we have solutions for all those mathina mau mothe marahutia murimi ni kira kiama kiati gwika nyamu kadudu kathiaga kuria firifiri ni muno ni thina wa muthingitho na kwa arimi nyanya ni mahutagio ni muthingitho muno muthingitho ni koina ni kagwa thi ina ukona nyanya ya kinya urete gukinya thoko ni yanjia gukua imwe ni tukona dawa itagwo mazao sustain njega muno uhuraga at stage ogwo flourish ihuragwo no kaina mathina mau thank you muno no to nyanya ni nginya waru in fact muthingitho raria mumera wothe
mumera wothe uri na meri yothe na thina ko nginya ndira marahanda waru ta kuria Nyandarua na mathaa ni ndarika ndiraia imwe igiri uruo kihanda onjere ona waru ikuhandanio nayo ikuhandanirio nayo okay na ru niko drench tondu niko drench wega muno thengi muno theini wa studio tuma na mundu gwitwo Mwangi na mundu gwitwo Gicohi ani akuma kambuni itagwo Real IPM ni kambuni ire heanaga maundu megie kana heaga solution kana ya kurehera kihonia kwi mathina maria makoragwo magithinia murimi kuma tutambi nginya kuongerera mazao mako ne kigwa mena nyamu eretwo mazao flourish ni makwira ungenda kumenya kuria mari tondu we wandona wanjuria makoragwo kuria kuri gwitwo Thika haria ungithimuka waria wetagwo wa Saimo wa Njogo wa Kimakia haria Thika opposite ni ku ofisi yao cire Real IPM na thengi muno ndo atikira guko na mutu etaringi tumahe horo makiria thengi asante kama ugo horo ni ngucokerera na mohoro maitu maithariri acha ni ona ndirongerera no kwenda ngoda kumenya andu makire megukumia na ngoda kumenya guys muraigana Titare gavana kimurora asante sana thank you governor